Instituto Nacional Combate HIV-Sida continua halau sensibilização vírus HIV ba comunidade Sira e suku Tokoluli, município Ermera. Sensibilização né objetivo faha informação ba comunidade Sira konaba vírus HIV no auto prevene vírus hadait may malaran makfeng online tengki hadomi malu. Presidente Instituto Nacional Combate HIV-Sida Daniel Marsal, ba jornalista, wanghira halau sensibilização informação vírus HIV-Sida e suku Tokoluli, posto administrativo Railaco município Ermera, Quintanedehan, atau prevene vírus HIV, bakabenain Sira tengki hadomi malu. En primer lugar, actividades pelajaran sendiri, apoiar a situação com a pensado prevenção, HIV vai feita por si, não tem mais. Simples não. Kemudian tahun sama, lain sila babuka fali seks atau kafe sila babuka fali seks lain. Namun, sistem teknik. Dapat berbeda jauh malam. Lainnya juga kamu saya online seperti malam. Tapi dua jam malam. Tahu yang berbeda seks ni kalau era amot efeknya lainnya semana ini semana rumah surat kau jadi buat problema teknis yang malangan bisa jauh malam. Ini saya emang ada barang ini malas yang biasa. Dia kita bom ini. Lalu main, kalau tidak seks, mereka dia faham saja. Cinta itu kuat seperti mau. Ya, emang beda dia. Ya, ada dia. Dia masih seks, karena semua dia kondisi. Precisa, dia saya rasa aroma corona kita baru saya mati terlalu lama yang setahun. Kalau yang hati prevenção dia kita atau sih kafe sih tapi mana berkabenan sih nama kafe online relação sexual yang malaran laos tambah Nehusuba uma sira respeito malo no cuidado malo di diak. Nune atividade sexual label halau iheliur, tambah risco ba transmissão HIV. Niamos dehantan responsabilidade inang aman ba uan sira liliu joven makhatudu domin dame no pase hau malaran. Ia fatingan esang sefi suku Tokoluli posto administrativo Railaco município Ermera Leonel de Jesus Babo informa oportunidade diak ba suku Tokoluli tambah insida marca presença ihane halau sensibilização ligado ba moras HIV-Sida NBAs. Hoje agarrei teves do comunidade Tokoluli nara tambah tempo dia teves baita outro atu ter excelência presidente e equipa mas farra baita informação liga hoje tem moras nebe maka perigo teves e itinerai o sida itu seberona informação sira liga wa moras ne ni perigo isa linia saat berhetam ita halo prevenção baita ne informação claro sida itinerai equipa sira masih farra baita. Informação ne participa husi jovem no família Fonsira, no nesira belahatene diaklutan virus HIV ne. Husi Tokoluli município Ermera, Jenice da Costa, STL News.